Okwakira Reverend Patrick Muhwezi nkomulisa wa kashatu ahabwe kanisa ya St Paul Katete Church of Uganda obire shendecherezibwe banywani be kubire mwaka ko kushemerwa no kushashanuka. Patrick Muhwezi namuka swegani okulisa wa kashatu wa Katete anguzo ikogo mushiro korego akemezo chifu wa staff wa tikolo na postinga remedies baada Patrick ogo na shachi ogo Henry wa kwenda kwa remedies wa bana wa staff na nene ndio ndio bakterunga otiko wa ndara uliseta pasa aje tunagoma na bari uliseta pasa uliseta pasa Omukugamba kwe Reverend Patrick Muhwezi asimire okuba mwakire kandi araganise okukora na buri omwe kutungura emirimo ye kanisa nebyo mwoyo. No kwinsa okukwatanisa n'okukundana n'amayagana no kwinsa emyoyo no kwinsa emyoyo omu magara g'abantu abo kuba Patrick akaga omukozi omukozesa ekibara ubona abirikiriti omukozesa kandi twakushabira abantu iwe mushabira abakokura Ndi Michael Tumwakire abwa TV West agachenchwire.